bir tang ton pen artu pon senang jaluk langteng along tin ki ron ke chok che pu alam ki klang aputhak pini chen thong BJP Mondol Committee a President Samson Rongphar ahem along phirang ki amai kang nipon ni jangkar bi anglong ke parlo lakha ke thom chen thong constituency ke parlo jaluk langteng APS rongkang nang lekthe arong along ke dam tang tin ki ron kachitang te det pu aputhak pini chen thong BJP Mondol Committee klem bang pu bang phi la ben rongkang nang arong asor Rajiv lekthe atum pen chingrum si BJP Mondol Committee a President Samson Rongphar ahem along phirang ke amai phapon bang so amai along kaning je pon ateng ke nilitum bang chok aphanta ke plak pon ave la pen muthe ke dam tang arni KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang nang kahumri dam ahut alangli atum rong amen lis ki pidun aphai pen ki bat jet ajok masap so katora abang ke dokok lo pusi thanang pachini dun News Desk Report Public TV Karbi Anglong Media jahan mangkok alam thigala sonon nitum nili jaluk langteng rong gangnang lekthe rong asar the no kisung bidasin lekthe akorte ai gatleng mang no na sipini es media jahan mangkok atumi ni phai Krisiani lasi hamdana berta long la son alam ki eklang dokok silasi nitum lampla mate kachi pi pon alam ke lalo te dak mundor President Secretary teman ta chu ting kiron alam si CM Phanta akoy do pon kok puna si kichok ating ta lang nitum CM dang ludun puta lang tum phan mondor to man si jordet tu stella ka hokalam kali lage nitum rong asor nilisia sar thelo nilisia list pidon api si pidon atumbang sila si don thongkep don flikep don phokep ape bar bange sin du de don nili alis ki pini ligi hem tun ateng an tin ko ma si don ko ra thongpi lo non PMDC sar banang than thulo te hem cher hem plak tanang tum rong silo pot la pumanta alis en ponenon pomasi ala sohut ating bar bang ating komcher posi ipan banat cetang chot la pena sohut MDC sar putekang lo la si ako dorde pot cetang tilang ko tang temu alis pichu pomo bantu po posi ha sohut MDC sar ta cetang lo ating ta long po non ta ating ta nang le er lo ketong thek thek chot la lenchet prap ket kidolo asila som chu sor sa tap angkur aplong kingin de akopen son abang ke TV leader na ima po sinilihin pen kamatha la ting karon jajay pala lang ta nilihin alang tum nang king tun de ting ta nitum rong sinili si thek nong bang ting nang thon kong lo nitum heme jang re party ki pudam de lo rong si ki sung nitum phora pe lo po si ting nitum e pak wen pani wen tum ki thak kuman je thak lo e dong pe ne ban e pilab lo la pen nitum party je thak te yang ke media jahanang kok kalang lo hok lo nilitum ke nilige ang jirpi pok lo asi nilitum ke lekherong lo lamchak mang ti pikyang sialang e bang ke ting punoy ban lo bang amat o poison tum kaneng etap ke lo ulo pot nang litum na solam bang ke pedia si ke melo litum nan anso se ke mituji la pen litum masor arong sorbet ke thang pa chikute bana kelangan ide ne ko pidon ne ko sono ne mani ditumbang ke nasi nona lam cepekeng nang po nasi cepekeng si kimilo o jalo nasi nitum ke ce bag lo sono weta sana pang ce bag ngoy pulo an ke hawlo ce bag lo la komitian tum ta la sketch vision ta dolo la kel president sketch tum ta pulo ce bag thang acheklo ni phai kre hini arni ada por phai kre sira chitem apor malam difu rongsopi along kedo difu atirang mate difu club along karbi anglong gorgha development union mate phathi hekpen KAGDU alang litum pen patir pi ponsi gorgha akhai atum seme kedeng amai mesen pen pachun pon la pen labang so amai along sat lang ki undun atum aphan satame Solutions program lapen awareness program ta padopon KAGDU amai phu Rajesh Rai lapen Kongchun bang Balram Sharma atum sitame labang so amai along nang chetong dun simesen me et pen alir achan pen labang so amai padopon News Desk Report Public TV Karbi Anglong
উদ্দেশ্য আমাৰ আজি কাৰ্বি আংলং গোৰ্খা ডেভেলপমেণ্ট ইউনিয়ন মানে চমুকৈ কাকদু ইয়াৰ আমাৰ শপত গ্ৰহণ আছিলে আজিৰ দিনটো আমাৰ মানে ডিচেম্বৰত মানে আমি এই ইউনিয়নটো গঠন কৰিছোঁ আজি 12 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী 12 তাৰিখে আজি আমাৰ শপত গ্ৰহণ তো অহা দিনত এতিয়া আমি কণ্টিনিউ কৰিম আমাৰ কামবিলাক মোৰ ফালৰ পৰা ইমান আৰু কিবা আছে আজি শপত গ্ৰহণৰ লগত কিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিবা দিয়া দেখিছোঁ সেইটোৰ বিষয়ে অলপ আমি ফেলিচিয়েট কৰিছোঁ যিবিলাক মেট্ৰিক পাছ HS বা আপোনাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকক আমি যিমানটো আমাৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাইছোঁ আমি তেওঁলোকক ফেলিচিয়েট কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ দিনটো এই প্ৰগ্ৰাম মানে আমাৰ এইটোৱে খালি অভাৰটেকিঙৰ প্ৰগ্ৰামো হয় তাৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগে এইটো প্ৰথমৰ পৰা আমাৰ ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিছোঁ প্ৰথমত তাৰপিছত আমাৰ আমি গেষ্টসকলক মানে আহৰণ গ্ৰহণ তাৰপিছত স্পীচ ইমানে আমাৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যিহেতু এটা আমাৰ অৰাজনৈতিক দল হয় মানে নন পলিটিকেল তথাপিও মানে আমাৰ গোটেই গোৰ্খা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং লৈ পেলাই অল কাৰ্বি আংলং গোৰ্খা ডেভেলপমেণ্ট ইউনিয়নৰ কিবা এটা আমি ফৰ্ম কৰিছোঁ যেতিয়া আমি আমাৰ কেনেকৈ হয় আমাৰ গোৰ্খা জাতিৰ কাৰণ ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰিম অল ৰাউণ্ড চব ফালৰ দি এইটো আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু বাদ বাকী কি কৰিব লাগে এইটো আপোনালোকে পিছত পাব আজি সময়ত আৰু এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম দেখিবলৈ পাম এইটো